Mwiriwe neza, ngiye tugiye kubana nitwa Emi. Kora subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo tuze tubana 5/5. Rero tugiye kurebera hamwe urubuga rw'imikino tumenye ati shampiyona ya 2025 bimeze bite. Ati byagenze ute kugira ngo igikombe batagitwara abo byagizeho ingaruka cyangwa abakinnyi baba barirukanwe nyuma y'iko igikombe bamaze kugitsindwa. Rero reka turebera hamwe ku ikipe ya APR, aho APR ikimara gushikirizwa igikombe tuhita tumanuka tujya ku ikipe ya Viziyo no ku ikipe ya Muhazi United kuko zahise zimanuka zita zijya ku mwanya wa kabiri. Izo nizo kipe rero zagiye zigira ibihombo cyane kuko zahombye igikombe, zihomba n'umwanya zitazimanuka cyane zijya mu mwanya wa kabiri. Rero dukomeza tureba n'ayandi makipe, tugomeza dusesengura tumenya ati ibintu bihagaze gute. Uyu wari umwaka wa mbere w'amakipe ayoroheje cyangwa akomeye yari afite mu bwoba, aho amakipe atatu ku maza ya nyuma yari ahanganye ku buryo n'abafana bayo bagendaga bavuga ati ubu ngubu ikipe izegukana igikombe ni iyihe, aho byari bigomeje guhangana kabisa, aho Reyo yahanganye na APR igahangana na Bugesera kabisa. Bakomeza rero bareba ati ibintu bimeze bite. Turebere hamwe rero ikipe yanze guhemba abakinnyi ikanabambura. Ubu ngubu ibintu bikaba biri mu ruserero ku buryo abakinnyi nabo ubwabo batari kujya mu ikipe ya mbere tuhasanga Muhazi United, ikipe ya kabiri tuhasanga Viziyo, ikipe ya gatatu turahasanga Mukura, ikipe ya kane turahasanga Kiyovu Sport. Rero izi kipe nizo zifite abakinnyi bamwe na bamwe bicaye bakaba banze no kujya mu myitozo kuko hari ibirarane by'amafaranga bari babafitiye. Niyo mpamvu babaye bicaye bakavuga ati bamanze mu twishyura ya mbere yo gusubira mu kibuga. Rero reka tugomeze turebere hamwe amakipe yabashe kuba yatsinda ibitego byinshi muri shampiyona y'umwaka wa 2025. Turebere hamwe ibitego uko byagiye bitsindwa, turebe n'abakinnyi bagiye babitsinda, kandi nawe unyumva kugeza k'uyu munota simbuka kuri subscribe kuri iyi channel yacu, noneho ufungure n'inzogera ku buryo ibiganiro bizaba bihita bikugeraho. Rero reka turebere hamwe ikipe ya mbere. Imikino yose hamwe bakinye ni imikino 240, aho APR yinjije ibitego 67, Viziyo ikinjiza ibitego 21. Aho ngaho mvuze yagize amanota menshi n'iyagize make.